Assalamu alaikum. Hoş geldinizler menin YouTube kanalıma. TikTok'tan gelgenler bolsa kommentariga жазып koyalım. Men TikTok'tan geldim dep. Bu 8 sabak, 8-9 sabak bir yıl murun жүктөлгөн. Covid uçurunda жүктөгөнмүн. Bir yıldan beri tigen emes mına emi kayra jandandırып atам bu YouTube kanalımdı. Ündü ünsüz tıvıştardın atalışı tuuralı kabar beret. Men sabaklarım jana bir neçe oku erejelerin düşündürüp kettim. Ulam videonu ulam kayra türüp kayra görüp kaytalap mugallimdin arkasынан, то есть менин аркама ошентип үйрөнүңүздөр. Англис тилинин грамматикасы жеңил, бирок окулушу, фонетикасы өтө кыйын. Ошон үчүн эң негизгиси жакшы туура окуганды үйрөнүшүбүз керек. Барыңарга ийгилик каалаймын.